Assalamu alaikum. Bugün Oş rayonunda демеушілердің атынан шүтіп Бозычарға су құрма тарап жатат. Алла разы болсын. Ардайым мекенimiz тыныч болып, ушундай бир токчулук заманда жашай берели. Баке, өтө чоң су ушундай құрмасы менен өтө чоң бир андай блоктору менен алып келип, уже таркатып кетейин деп башкы жигиттер. Ош районунда. Ortasında bolsaydı ya. Allah'a mı takılalım? Oo, at olma.